lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Mae hwn yn big day. Fi mor excited. Buzzing. Fi teimlo fel ni wedi bod yn eisiau neud hwn am sbel. Ers y dechrau. Literally ers y dechrau. We've been speaking about it. Do. A mae'n digwydd. What could it possibly be? What could it be? Wel. Be sy'n lliwgar a gyda'r gwallt gorau yng Nghymru, if not the world? Probably y byd. Y byd. Probably y byd. A just yr outfits gorau. A Vibes gorau. Vibes gorau. Excellent taste in music. Like a real, a real addition to the scene. Oh, 100%. Hi yw'r scene. Y scene gerddoriaeth a'r scene o hydyd y gyfles. Mouthful. Dyn ni mor excited i groesawu. Nid llain y Mirain Iwerydd. I'r pod, hefy, ein gwad gynta ni. Dyw hi ddim just fan yna, cos ni ddim eisiau fel embarrass hi trwy just... Neud yr holl Rolio sbîl hi. yna. Yeah. So pan mae hi'n dod, ni jyst yn mynd i fod fel, oh, hey, Super chill, you super again, cool. super chill, yeah. Ni mor excited. Ni'n really thrilled. So, edrych mlaen i ddod i nabod... Cos fi'n nabod Mirain yn dda, anyway. Oet, ie. Cos fi'n gweithio gyda hi. Peek behind the curtain yn gweithio gyda hi. Ie. Yn Radio Cymru, a Radio Cymru 2. Ie. Ond ti hefyd yn nabod Mir. Ydw, trwy gwaith o eto. Trwy gwaith. Gweld ti yn loads o stuff gwaith. Yeah, so bydde'n neis dod i nabod hi fel person. Fel person, ddim ie. cyflwynydd. O dan yr hood. You know? Ie. Yr hood. Gwych. Methu aros. Methu aros. So... Joiwch. Joiwch. Pob Look Babe, featuring Mirain Mirain Iwerydd. Oh my gosh. Croeso. Mirain Iwerydd. Diolch yn fawr, mae hwn yn very lovely living room. Fi'n teimlo fel bod yr oren yma lot yn llai offensive yn bywyd go iawn. Okay, well, diolch. Fi ddim yn gwybod os yw hwnna'n compliment i fi. So hwnna'n mynd i really bother fi. Sorry, mae'r oren yn lovely yn bywyd go iawn, actually. Mae'n really nice. Fi just moyn correct o ti fyna, achos it's peach, dim oren. Mae'n fel atomic peach. Yeah, atomic being the operative word. Fi ddim yn cofio beth yn nhw'n galw e, ond fi'n gwybod mae'n intense in some lights. Namely rhain. Mainly natural light. Mainly the ones I have. Na, ond most of the time mae'n teimlo'n soothing i fi. Yeah, a ti'n byw yma, like ni yma fel Actually, gwestai. hwnna sydd probably pwysicaf. Yeah, probably. O'n i ddim yn gwybod bod ni'n mynd i wneud y pod yma pan nes i beintio'r living room. Yeah, os oedd y ti, fes ti'n peidio fe leopard print? No, ond bys y ti probably di bod fel... Bydden ni di approve o leopard print gyda llaw, bydden hwnna'n gwneud spectacular. Falle o'n ar mlaen, nawn ni ddanfon fel design choices ni gyd i Mirain. Hwnna'n probably Na i fel, okay o no. Yeah, Gweud bod fi'n that meddwl, makes sense. so we're all happy. Yeah. Croeso'r pod, Mirain. Diolch yn fawr, fi'n teimlo fel bod hwn yn out-of-body experience dyma bach. Really? Yeah, so mae pam... Fi dylse fi fod yn arfer a goleuadau stwff a microphones, ond mae'n post-tafel weekend, a fi just fel... Yeah. So i'n gwybod beth sy'n digwydd, Yw really. achos bod y set-up yma mor high-tech o gymharu beth ti'n used to yn Tynopolis. Yeah, pretty much. We just thought, ooh, fancy technology. Yeah, 100%. Sut oedd tafoel ti? Oedd e'n awesome. So o'n i ddim yn gweithio ar y dydd Sadwrn, so o'n i just yn float around. Nice. Nes i check o Barclays app fi bore yma, o'n i fel, oh dear. Nes i weld ti am, fel 6 o'clock, I don't know if you remember this. Ond os nes ti literally weid, smashed. A nath ni ffilmio bach o cynnwys efo ti. Do fe? Do, ond lwcus nes ti ddim dweud gair yn y fe. It was all muted, cos o'n i fel... How come beth oedd y cynnwys then? Literally just cael selfie efo Mali. Ie, fi'n cofio, fi wedi Yeah. gweld e. Ond ti'n beth, gyda'i great time, a fi'n teimlo fel bod fi wedi rhoi digon o arian i'r busnesau a'r bars lleol. Gwych. So fi'n really helpu dy'r economy. Yeah. Not my liver, but the economy, so it's fine, it's fine. Ti'n gwybod beth fi'n teimlo fel? So mae tafel newydd fod, mae penwythnos Pride Cymru, penwythnos nesaf, ti'n gwybod y lull yna rhwng Nadolig a flwyddyn newydd? Or it's kind of like a little bit fel ambiguous, and like kind of half sloth, half recovery, pa ddwrnod yw i. It's that.
ar gyfer, really specifically, gays sy'n siarad Cymraeg. Yeah. 100% fydd pobl jyst yn gweld fi fel yn bit o chocolate ar sofa fi. Yeah. Neu whatever yw'r equivalent arall. Be bydd yr Yeah. equivalent arall i wneud hwnna? Well, ti just yn bit o leftovers tafwyl, I suppose. Beth yw'r leftovers tafwyl? tafwyl? Well, oedd hogi yna yn dod. Ffwrnas, I don't know why I... Pwy sy'n mynd o hwnna gyntrig yn hwnna? Ges i catering, so I wouldn't know. Oh, okay. O'n i moyn siarad am Pride hefyd. Mae Catrin yn chwarae. Wyt ti'n Ydw. pryd yn Pride? Dydd... plug. Dydd Sadwrn. Fi'n mynd i ddweud hanner awr wedi 3. Okay, we'll just see what troi lan happens. mewn pryd. Na, mae fe, mae'n 20 to 4. Ond fi really moyn i pobl ddim troi lan yn hwyr os maen nhw'n mynd i troi lan y gwybod. A nawn nhw golli'r Senorita song. A ni gyd angen clywed y Senorita song. Yeah. Fi ddim yn gweithio Senorita dim un gwaith yn y gael yma, ond ie. Ti'n gwybod yr un fi'n meddwl? Ydw. Spanishy vibes. Yeah. So, fi mor fel wael ar y self-promo stuff, cos fi'n tôn rhwng ddim gweithio fel, ond actually, please don't. Sut ti'n teimlo am stuff o hwnna? Achos ges i am y tro gyntaf blas o enwogrwydd yn tafwyl, a ni'n obviously gofod gofyn cynulleidfaoedd normal people i wneud cynnwys efo ni. A a good 3-4 times oedd bobl troi around and dweud, oh my god, pob look, babe. And I was like didn't know what to do with myself. Cos ni fel, oh god, okay, so mae pobl yn actually gwylio hwn. Sut wyt ti'n fel cope gyda pobl yn dod lan at y ti a, like, what is it? Ti'n just yn used to fe nawr? Dyna ddim, really. Na? Na. A mellai fi'n meddwl bod pobl ddim yn nabod fi o gwbl, bod pobl actually ddim yn watcho stuff. Na, genuine, dyna ddim yn wir. Na, genuine yn tafel lenni ges i ddim un person. Oedd pobl wedi gweld TikToks fi. Wow. Pobl o bobl wedi gweld fel, fi'n joio TikToks ti. Yeah. A fel pobl sy'n gweithio yn y byd cerddoriaeth Gymraeg, bod fel, joio TikToks ti. And generally, fi really ddim yn cael e. Falle bod fi'n really unapproachable, sa'n gwybod. Fi ddim yn meddwl bod ti'n unapproachable. Fi'n meddwl bod nhw fel, oh my gosh, it's Mirain Iwerydd. Yeah, Absolutely mynd i weud helo. Mae yna bach o lefel o, I don't know, falle fi yw hwn, ond pan ych chi'n yn digwyddiadau Cymraeg, wel, sa'n ni'n licio dweud Cymru Cymraeg, ond pobl sy'n siarad Cymraeg, let's say that. Because it insinuates bod pobl sy'n methu siarad Cymraeg ddim yn Cymraeg. I fi, that's how I see it. Fi'n gweld o fel... O, fi jyst yn meddwl mae'n specify o, ond... Dyna just bad fi Ond I get you, yeah. Ond ni'n gweld celebs Cymraeg mor aml yn y digwyddiadau yma. It's quite normal i weld cyflwynwyr jyst yn cael gwmpas yn joio hi'n bands, jyst yn mynd o gwmpas... Like, it's not like, I don't know, you go into Mighty Hoopla and bloody, like, I don't know, Chai XCX is walking around, ti'n wa? Snib ddim mynd rhwng gael security, na. Na. Neu falle dylse ni dechrau mynd rhwng gyda security. Falle allan ni fod... This could be our security guards fi. Side hustle bach, Oh my security God. guards Mirain Iwerydd. Yes. Can we go proper mask though? Like, I want to channel I've my got inner suits. mask. You've got suits. I've got suits But for actually days. bod fel a matching coordinated suit stuff. Yeah. Oh yeah, we'll run them past you. Yeah. Like the wallpaper. Yeah, Really good things exactly. Fantastic. Great. I love this. So, i unrhyw un sydd... Wel na, hyd yn oed pobl sydd yn, tymod, yn nabod ti, as in fel, nabod ti fel Mirain Iwerydd. Fi'n meddwl, jyst i roi syniad i bobl o pwy wyt ti fel person. Achos ti fel arfer yn cyfod o pobl eraill. Mae hwnna'n really weird, by the way. I can tell bod hwnna'n really weird. Ti'n gweld yr uncomfortableness fi fod fel, oh my god, fi'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, sy'n really... Yeah, fi ti'n Oh, gweud. no, fel, generally sut fi'n teimlo siarad i Catrin, though. Cos mae'r conversations yn mynd fel, woo. Like, pop man. Oh, yeah. Yeah, soz. Cwestiwn fi i ti, a nathon ni touch ar hwn wythnos diwethaf. O ran fel, wel, yn gyntaf, not to assume, wyt ti eisiau rhoi syniad i ni o sut ti'n uniaethu? Ooh, okay, fi yn uniaethu fel lesbian, she, her, there. That's with curly hair. So just tree lesbian fan in then. Yes, love Stunning. that for us. Ond mwy specifically, just i pobl cael real syniad, wyt ti'n y lesbian sydd yn gyrru, neu wyt ti'n y horoscope lesbian? Gyrru. Couldn't give a shit am horoscopes. What? Honestly, yes. So fi'n gwybod hyn amdano ti. Really? Fi just yn mynd deall e. Fi really ddim yn deall beth yw fel a fire, a water signs, fel, what does it mean? Wyt ti'n gwybod beth yw horoscope ti, though? Fi yn Scorpio. Mae pobl yn gweud, Shut up. Scorpios! Oh! Oh my god! God, the Amazing. energy
Ti'n dod mas o stafell lle mae'r hyn o bryd's gonna be. I was wondering why I was getting a bit warm. It's like someone's nightmare. Yeah, literally. Be mae hwnna'n golygu, actually? Scorpios. What does it mean? Ni'n really fel fiery, ond ni'n fel, we know what we want, determined, that vibe, basically. Passionate. Dyna'r pethau neis. Mae'n Ond mae lot o pobl yn meddwl bod Scorpios yw'r worst. Y gweithaf. No, fair Yeah. Yeah. Sting in the tail. Yeah. Okay. Wnaeth rai pobl, ti'n gwybod be, pan o'n i ar dating apps, nes i, ti'n bod ar Hinge ma fel, pawb yn rhoi star sign nhw, lesbians anyway. O'n i ddim yn rhoi un fi, cos o'n i ddim eisiau gwybod bod fi'n Scorpio. Genuinely ddim eisiau gwybod bod fi'n Scorpio. Yeah. Mae e fel, ti'n gwybod fel biphobia o fewn yr LGBTQ community, Scorpiophobia. Yeah. Fi'n meddwl bod e'n thing. I would say so. Dyma pan fi'n single. It is, achos ti'n Scorpio. Oh my God, it all makes sense. It all makes Yeah, sense. Just Just single now am it's ages. pen blwydd ti? I don't know, what would be the better Actually, word? fi yn mynd i dynnu horoscope fi mas o dating profiles fi. Just i weld. Just i sy'n weld. digwydd. Os mae Just i lesbians weld. mewn i hwnna, they would know. So beth yw fel a desirable horoscope? Sa'n actually gwybod, ond fi wedi gweld fel dyluniadau fel never date a Scorpio. Do, o blaen. mae'n llyfr. Gosh. Don't Yeah. ever date a Scorpio or rhywbeth hwnna. Yeah. No, Crazy. I think we don't fuck a Scorpio. Yeah. Yeah. Which is What wild gosh. heavens, but Scorpios in, like, they're known for being good and bad, just saying. Maen nhw'n fod yn very passionate and it's meant Yeah. to bwyd mewn i ochr hwnna pethau. Ond talking of biphobia, I'm Right, going to move yeah. us swiftly on fan hyn. Cyn recording, nes ti weid i fi, ti ddim yn gwybod lot necessarily am fel pop culture references hoyw, lesbian specifically. Nes ti ddweud, fi ddim really, I get all my info o Catrin. I feel like that's just my... Os oedd brain fi fel yn feed TikTok neu Instagram, Yeah. bydde fe mor lesbian focused fel Mae lesbian pop algorithm ti culture. yn really dda, I feel. Mae'n hwnna a pêl-droed a Yeah. DIY. Ond... It's all the same thing, isn't it? Yeah, literally. That's it. A Scorpios. It's a Venn diagram, yeah. Ond surely ti di gweld y stuff am Jojo Siwa. Do, fi up-to-date, basically, bron iawn gyda stwff Jojo Siwa. Okay. Fletcher. Kind of. Achos fi ddim massively in the know am Fletcher Na. cyn ni. Fi ddim. Ti'n fan. Fel OG massive Fletcher fan, to the point ble nes I weld hi tair gwaith mewn deudydd unwaith. Oh my Llynedd. God. This summer, Actually, fi gofio ti'n gweud. Yeah. A ni fel, ges be, mae fi'n mynd i gweld Fletcher, ti fel, pwy? So is that? Ni fel, oh god. I know. I mean, well, enw gynta hi yw Carrie. right? And she's now going by Mae hi di rebrandio yn do. Mae di ail-brandio. Wel na, mae'n galw hi'n yn Fletcher fel, as in... Stage name? Stage name dal. Ond o blaen, oedd hi'n galw hi'n yn Fletcher fel yn casually hefyd. Ond nawr, Right. mae'n fel sign o popeth off Carrie. Ti eisiau mynd mewn i hwn, so be sydd wedi digwydd a pam ydi fel y gymuned hoyw lesbian yn kick it off? Ydyn ni'n dechrau gyda Fletcher neu Jojo? Ewn ni gyda Fletcher gynta. Can Fi'n Fletcher gwybod fel mae yn background, Jojo. yeah. Okay. So bydde make sense wedyn. So, all of a sudden, right, fi ddim gwybod ble i ddechrau gyda hwnna, actually, ond fi wedi gwybod am Fletcher as ages, achos bydd yr OGs o fel I'm thinking of pan o'n i'n early 20s, late teens, super closeted, exclusively yn gwylio lesbian YouTubers. A Orange is the New Black. Orange is the New Black. Yeah. And do Any your content. OGs, and you'll see where I'm going with this, stick with me. Do your OGs oedd Shannon Beveridge, o'r enw Now This Is Living, hwnna oedd enw Tumblr/YouTube. Yeah. A wedyn, oedd hi'n mynd, oedd hi'n mynd mas gyda rhywun o'r enw Cami Scott. Nhw oedd fel un o'r OG couples, oedd pawb yn fel, imagine the heartbreak and devastation pan nath nhw dorri lan, achos oedd e fel, like, I don't know what the straight equivalent is. On anyway, oedd pawb fel, oh my god, I don't believe in love anymore. Yeah. Okay. Anyway, 1, 2, skip a few. Mae Shannon Beveridge yn dechrau mynd mas gyda Fletcher. Fletcher's just like slightly on the up and up. Mae wedi bod yn neud cerddoriaeth. By the way, is he ar X Factor unwaith and she got rejected from it? Do you want UK neu fel American X Factor? Oh my god. Fi'n teimlo fel bod American Idol yn fwy na X Factor mas na? Cos oedd hwnna fyna cyn, I don't know, oedd X Factor fwy o export o'r UK died. I want to say oedd an X Factor a ddim American Idol. Yeah. Okay. Ond Diddorol. just
Just Fun fact. Context. Just a bit of seasoning fan I chi. Yeah. A wedyn, so mae Shannon's sort of videographer, and basically, o'n nhw wedi kind of boosto gyrfa arguably ei gilydd, ond really, probably Shannon di sort of helpu mas lot. Ond in her own right, talented songwriter, talented singer, and like then exploded, but pretty much within lesbian circles. Yeah. Byswn ni'n dweud. Yeah. Queer circles, I should say. A nes I fynd I weld Fletcher a few years and all, and it was like a smallish venue, a wedyn llynedd nath I ddod nôl a neud taith massive. Anyway, nath hi split o lan gyda Shannon. Nath Shannon dechrau mynd mas gyda merch o'r enw Becky, are you with me? Yeah. Are you still with me? So, ni angen whiteboard. Oh my god, ydyn. Okay. Wel, pan mae'r lluniau ar pins a ti Yeah, just yeah, at yeah, y yeah. Yeah. Okay, so Fletcher a Shannon. Shannon. Ddim efo gilydd. Fletcher a Shannon split Nawr o ni lan. gyda Shannon Becky. gyda Becky. Fletcher gyda Becky. Shannon gyda Becky. Okay. So Fletcher's single. Fletcher is single. Okay. Fletcher comes out with an EP that she works on in lockdown with her ex-girlfriend Shannon when Yeah. they locked down together and ddim yn mynd mas gyda gilydd, o'r enw The X-Files. Oh, okay. On the nose. On the nose. Subtle. So wedyn, mae Shannon yn neud all these music videos I Fletcher. And anyway, they seem to be on okay terms, but ddim yn really neud dim byd gyda'i gilydd. Like, they're not like slagging each other off na dim byd, they're just leaving it. A mae Shannon yn dechrau mynd mas gyda merch o'r enw Becky. Okay. Everything seems fine over there. Wedyn, mae Fletcher yn dod mas gyda can o'r enw Becky's So Hot. Am girlfriend newydd ex hi. Ooh, okay. Which, imagine os ydyn nhw'n neud yn ID. I'd be like, are you... I love what? it. I love the drums. Ar y pryd, oedd a lot o bobl fel, oh, mae hwnna'n rhywbeth, pam ti'n gofod enwi hi? Yeah, A oedd yeah, hi fel, yeah, but it's a complimentary song, because basically, y stori yw, nath Fletcher weld llun o Becky ar Instagram Becky yn cael stalk o girlfriend newydd ex hi. Yeah. We've all been there. We have all been there. And then mae hi'n, Becky'n gwisgo'r t-shirt yma, gyda fel Chevrolet car arno fe, whatever, un Shannon, a Fletcher fel, oh my god, I used to wear that t-shirt of yours. So wedyn, Becky's So Hot in your vintage t-shirt. This whole song is like, basically, mae'n Fletcher yn gweud fi eisiau ffuck o Becky. Oh my god. Yeah, mae'n really So dramatic. I love it. Okay. I can't believe, where were you pan oedd hynny gyd yn digwydd chi'ch doi? Achos Pa oedd hwnna'n flwyddyn oedd hwn? core- I don't know. Oh, I want to say 2-3 blynedd yn ôl. Fi'n meddwl my fe God. cyn I fi ddod, like, mewn I TikTok, really. So ni ddim really... Ond ddim... Yeah, sut nes I discover nhw? YouTube, I'm not a YouTube gal. No. Oh, Maybe. Instagram. Oh. Instagram. So, Weird. Okay, that's so that's the whole thing. up until last year, Yeah. really. A wedyn, by all accounts, mae Fletcher wedi bod yn date o merch. There's rumours amdano hi gyda various people, ond it transpires now from the horse's mouth via a song called Boy, bod Fletcher wedi dechrau mynd mas gyda bachgen. A mae lot o bobl, it's all kicked off. Yeah. So, o be fi'n deall, mae hi'n arbyn mas gyda bachgen, a fel, you do you gal, Yeah, fel, nid oes 100%. biphobia yn y tŷ Yeah. hwn. Ond fel, mae wedyn ni, di mynd a delito popeth sy'n ymwneud â queer culture o Instagram hi. Hwna sy'n rowg, a hwnna'r bit lle ti fel, bod pobl fel ti ar gymuned queer, pan oedd na ddim loads o representation, Na. di fel addoli hi, a wedyn mae jyst na fel, Erased. Yeah. fel, bye, bye, Yeah. bye, bye. A, ei wneud yn ysod Pride Month, mae'r cyhoeddiad yma wedi dod mas, I enwi'r sengl Boy. Fi'n meddwl mae yna argument yna, faint o hwn oedd yn rhan o tîm marchnata. Fi'n meddwl mae fe'n un really cymleth. Achos, oedd approach hi, fi'n meddwl mae'n rhywbeth gyda'r marchnata, a mae pobl, mae'n sensitifrwydd, achos mae'r gymuned yma sydd really, really cefnogi hi, fel, wow, ti jyst i dod mas, dechrau Pride Month, yn cyhoeddi hwn, merch i gyn dweud Boy arno fe. Ond, Pwy sy'n mynd i brynu hwnna allan o'r... ond mae hi'n cael, well, probably fans by hi. Yeah, sydd yn mynd yeah, mas gyda yeah. bachgen. Yeah. A mae hi'n hollol within her rights i wneud hwn. I fi, the only thing that rubbed me up the wrong way, really, oedd
llythyr oedd hi wedi sgwennu, which oedd yn barod yn cyhyddo pobl. O gysau hi amdano fe. Ond i fel, well, give them a chance. O falle hwnna'n dangos bod na feddwl mynd mewn iddo fe, bod hi wedi bod yn fel, meddwl yn barod, oedd hi fel, shit, os already. Sydd hefyd bach yn incriminating, cos os oedd hi'n gwybod oedd hi'n mynd i cael backlash, surely, dim achos mae hi'n date o man, she's bi, that's, you know, do it. Ond, mae lot o backlash ddim am y ffaith bod hi nawr yn date o man, it's the fact that this is all coming out in Pride, a mae di bod yn, by all accounts, gweld dyn yma am misoedd y misoedd. Apparently, oedd hi gyda y dyn yma a wedyn dyn cyn am fel blwyddyn. So it's been going on. Mae just amseru nag we. Not ideal. Ond, wedyn fi'n gweld pobl bai fi'n nabod ni'n dilyn a fi'n parchu a fi'n hoffi clywed safbwynt nhw yn gweud, well, hang on, pam dyw pobl bai ddim yn gallu dathlu y ffaith bod nhw'n bai yn ystod Pride. A wedyn fi'n clywed pobl eraill yn dweud, ond y rhan o dy hunan ti'n dathlu is the queerness, not the... Ond wedyn, mae bod yn bai, os ti gyda dyn, ti dal yn queer. Like, fi a Cat di uniaethu in the past. Di mynd bod mynd mas gyda bachgen a di identifio fel bai yn ystod y cyfnodau yna. Fi wedi bod yn meddwl am hwnna lot, actually, fel biphobia yn gyffredinol, fel o'n i'n really struggle, o'n i'n fel internalised biphobia tuag at fy hun, o'n i'n really struggle pan ni efo bachgen i fel teimlo unrhyw fath o hunaniaeth neu uniaethu gyda gymuned, and I felt so fel disassociated, achos bys ni'n gwybod, os o'n i'n mynd mewn i gwagle queer or whatever, gyda cawd fi oedd yn bachgen, bys fe, I would feel like a fraud. Mae fe'n weird. I kind of get you, ond fel, mae rhan o'n kind of just fel, fall bod hwn yn problematic, fel, fi just ddim moyn gweld crusty boyfriend, straight, rhywun, really, in a queer space. Like, croeso i ti ddo mewn, fel, ond fel, ddim o fi gatekeeper, queer spaces, ond fi just yn teimlo fel, maen nhw yn llefydd i bobl i'r gymuned. A just achos bydde fel boyfriend rhywun gyda ti yn y perthynas yna, dim necessarily croeso i'r partner. I suppose os maen nhw fel addysgu ei hun... Fi'n mynd gweud o that extinct trusting, by the way. I mean... Sorry. Na. Can't speak for yours. Ond mae fe, os mae'r partneriaid yma sydd ddim yn rhan o'r gymuned queer mewn un y ffordd, they're a straight, cis, male, os maen nhw'n addysgu ei hun ac yn cefnogi'r gymuned, then by all means. 100%. Ond mae fe just yn... sut wyt ti'n mynd i wybod hwnna am rhywun, really. So, the first instinct weithiau i fod fel, this is a safe space, this isn't a space for you, falle. So, ydy arno nhw i ddweud, hang on, this isn't really my space to be taken up, fel, just gadlu fel girlfriend bai fi mynd a bod yn y space queer yma heb fi, neu ydy lan i ni i roi bach mwy o grace iddyn nhw, a bod fel, well, they probably do have good intentions, rather than being like, ooh. Wel, fe just angen bod yn self-aware ar y ddau ochr y bobl, os ni fel, if I was that boyfriend, for example, bydden ni just fel, okay, am I making other people feel uncomfortable potentially? How am I going to be fel perceived kind of thing? A just fel gwybod bod intentions fi yn dda, neu'r person yn dda, and then go from there. If that makes sense. Mae just, sa'n meddwl bod na ateb, a bod just right, chwarae case by case, you know? 100%. Achos bydden ni byth moyn bod y person yna sy'n bod fel, sorry mate, failure don't move in, this is our club, actually, off your fuck, ti'n mo? Cos mae hwnna'n horrible. Wel, dyna'r holl pwynt, cos mae hwnna wedi digwydd i ni fel gymuned nag yw e, so ni ddim moyn neud hwnna i bobl eraill, ond A fi'n meddwl bod e'n really bwysig cydnabod bod biphobia yn massive problem yn y gymuned, a yn enwedig i fachgen bai hefyd, os unrhyw beth, achos ultimately, a nes I ddallan rhywbeth am hwnna, and I wish I could articulate it exactly fel nathon nhw yn yr erthygl yma, ond basically it all comes back to fel sut mae pawb wastad yn meddwl that a man or a penis is superior. Fi di siarad ti am hwn? Sa'n gwybod? Na, sa'n meddwl. Okay, so basically, think about it, bob tro mae merch yn bai, lot o'r amser, bydd
society at large yn dweud, mae hi just yn neud am sylw, she wants to be with a man. Gyda bachgen, os mae bachgen yn bai, dyn nhw ddim yn gweud, mae just yn neud sylw, mae eisiau gwybod gyda merch, maen nhw'n dweud, well, he's obviously gay. Dyn nhw beth yn meddwl, mae yna rhywbeth, a fi ddim yn deall it's probably the patriarchy and like misogyny. It all goes back to that. It probably has something to do with the patriarchy. Ble, os oes yna bosibilrwydd bod ti'n gallu bod yn attracted i ddyn, treulio dy fywyd di gyda dyn, then obviously you would, as a default. Right, okay, I just think it's fascinating. Ydy. Oh, yeah, that's 100% patriarchy, nag we. Mae fel, fi fel ni wedi sôn am hwn o'r blaen o ran, os pan fi wedi bod efo bachgen o'r blaen, a wedyn dweud bod fi wedyn efo merch and I post a story of my girlfriend or whatever, fi wedi cael DMs o bachgen fi wedi deitio o'r blaen fel, oh, I didn't know you were gay now, did I turn you gay? Pethau fel na. And I just fel, no, darling, I was always like, to what? Just, it's all, maen nhw just yn, nhw'r main character. O, maen nhw'n fascinating. Sy'n styniad i fi, fel fi'n teimlo fel bod fi'n cael yn educator. A gofi mor sor bod hwnna fel yn digwydd i ti, a fel bod pobl yn ymateb fel la. Cos that's no nice. I know, ond hefyd, oedd y bron fel, you're turning me more gay. So, carry on, please. If that's your mission. Ond mae'n ddiddorol i glywed hwnna ochr ti, fel, wyt ti wedi teimlo fel, achos ti ddim yn falle gwybod y references yma neu whatever, wyt ti'n teimlo'n rhan o'r scene? Neu oes na scene? Fi'n mynd siŵr, achos fi fel, am flynyddau, fi just bod fel, fi'n lesbian, it's just kind of a part of me, ond ddim really. Cos fi'n mynd teimlo fel bod fi, like, mewn yn queer culture, a fel bod fi'n rhan o hwnna, if that makes sense. So fel, ond sy'n weird, cos fi'n teimlo fel bod fi yn rhan ohono fe, ond fi hefyd ddim. So I don't know shwt fi'n gallu bod fel, like, really into it, if that makes sense. Be bydd yn hala ti deimlo fel mwy o ran ohono fe? I don't know. Mae'n falle ar hyd blynyddoedd, mae'n probably bod lot o fel internalised homophobia. A mae just bod yn broses o fel, like, weid o trwy hwnna, bod fel, right, let's get out of the trenches, and into fel self-acceptance. A mae hwnna di dod trwy fel cwrdd o mwy o menywod queer, a just fel cael sgyrsio, a just gweld yn hunain, just yn cael ei cynrychioli, a clywed sgyrsio yn y Gymraeg fyd. So, I think, mae hwnna probably big ran ohono fe. Fi'n meddwl hefyd fel, sa'n gwybod os ti'n teimlo yr un peth o hwn, yw fel, pan ti'n really straight presenting, mae bron ti angen neud mwy i fel profi dy hun, a mae hwnna, fi'n internalise hwnna lot hefyd, fel fi'n teimlo fel fi angen neud mwy, when it's like, nah, I'm saying I'm gay. That's enough. That's enough. Mae hwnna'n ddigon. Just in... mae bod yn rhan o'r gymuned a teimlo bod chi'n rhan o'r gymuned, mae fe'n rhywbeth mor wahanol. Fi'n clywed beth ti'n gweud am y stuff Cymraeg ddo, achos am y spel o'n i'n sort of teimlo fel bod nhw'n sort of dau ran gwahanol o hynaniaeth fi. O'n i fel... Fi'n siarad Cymraeg a fi'n neud all... Fi wedi cael fy magu yn mynd i'r steddfod and all of that stuff yn teulu fi. A wedyn, ar yr ochr arall, I've got this, at the time, quite a like, secret. Like my alter ego. Allai ma'n bod yn hoiw yn Saesneg, kind of thing. Ond mae bod hwnna definitely yn llai a llai o thing. So pan o'n i'n uni, oedd fel... Ffrind fi gyd yn hoiw. Oedd na ddim fel single straight friend bron iawn. Oedd y gays just i gyd i cael fel dod at yn gilydd yn Pant y Celyn. Mirain, mae hwn yn blowing my mind. Achos pan... So, pryd nes di ddechrau yn coleg? 2020. Nes i ddechrau yn coleg yn 2011. So, 9 mlynedd cyn ti. Yeah, okay, I'm ancient. Old. I know, haggard old lesbian in the corner. I'll let myself out. Ond... Of your own house. I know, with my own house. Ond, mae'n genuinely mind-blowing, and honestly neitha emosiynol, and I know I'm quite sensitive, ond mae fe'n neitha emosiynol, achos, when I tell you, o'n i'n fucking terrified pan o'n i'n coleg bod unrhyw yn mynd i ffeindio mas bod fi'n hoiw, fel queer in any way, ac yn sort of a diddordeb mewn merched afal yn kind of, well, doing on the sly, a ti just fel, o'n i'n petrified. Oedd e ddim achos bod pawb yn awful, ond the just culture was fel, o'n i'n gwybod bod pawb yn siarad, dim pawb, ond o'n i'n gwybod bod lot o bobl yn siarad dan fi tu ôl cefn fi, oedd lot o speculation, oedd e ddim yn teimlo fel gofod saff o gwbl i fi ar y pryd. Bod pawb yn y llaw di a bod fel, fucking hell, Catrin heard that, oh my god. Ond ond oedd e'n,
oedd e'n vibe gwahanol. Fi mor falch o glywed bod e'n wahanol. You have no idea. Ond ti'n be, dyw e ddim yn coincidence bod ti'n gweud hwnna a oedd lot o ffrindiau'n grŵp fi yn Saesneg. So, o'n nhw'n Gymraeg, o'n nhw'n gallu siarad Cymraeg, o'n nhw'n Pantycelyn, o'n nhw o gefndiroedd, falle ddim traddodiadol, o'n nhw ffarm, o'n nhw ddim necessarily yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg yn y brifysgol. Achos fi totally yn gwybod beth ti'n meddwl o ran y teimlad na o fel, os ti'n wahanol mewn unrhyw ffordd, bydden nhw jyst yn dod ato ti fel piranhas, a bydde ti yn rhyw fath o ddieithrin iddyn nhw. A bydden nhw ddim yn derbyn ti, so fi'n meddwl mae hwnna dal yna, ond yn arabach, maen nhw yn fwy accepting yn agored. So oedd na model yn y brifysgol fel rhan o'r cwrs gradd yn y Gymraeg o fel testyn yr enfus, lle oedd ti'n astudio fel theori queer, o trwy di destyn Cymraeg. I kid you not, oedd e'n awesome. Un o fel yn hoff o diwle, un model bydde siwr fod ddim di, bydd neb di meddwl am byd I tell you for a fact oedd e'n bodoli rhan. Hefyd, honestly, os oedd e'n bydd y rhan ohono fi wedi bod yn ofn Cymru de. Cos o'n i so ddim yn siarad efo hi. Nes i'n ei sgwennu creadigol, a oedd tipyn ohono fe'n queer a un module, a o'n i fel guarding it with my life, cos o'n i ddim eisiau unrhyw un i ddarllen yna. Swear to God, nes i ddim gael unrhyw un i ddarllen yna. Heb law, ond pwy bynnag oedd y marcio fe, and they must have been like, oh, she gay. Oedd Eric Salsbury, oedd fi just fel... This girl is closeted. Mae'n unbelievable, though. And I guess mae dim ond yn cymryd rhai cwpl bach o bobl i fod fel, just yn ddigon cryf i fod fel, well, even os, like, pobl sydd ddim yn hoiw nawr, i fod fel, hwnna'n, like, really, like, uncool attitude i gael. Really mwyn o dim. Hefyd, mae Aberystwyth yn un o fe Aber yw un o fel the gayest towns Mae'n really yng queer. Nghymru. Ydy e? Ie, mega queer. Yeah. Ti beth di bod? Reit, mae angen i Podlock Babe wneud trip ar lan y môr, live podcast recording. Live. O'r pier yn Aberystwyth. On the train. PLB on tour. Yeah. Oh my god. PLB on the pier. Ar y bad sound audio recording. In on the pier, ble os o ti'n aros fyna, tan oedd enfol, oedd e'n 24/7 pan o'n i yna. Oedd e'n agor... Beth ti'n meddwl, bar yw hwn? Ie, oedd e'n agor 24/7. A os o ti yna... Os o ti... Fi'n meddwl oedd os o ti dal yna am 5 o'r gloch o bore, o ti'n cael brecwast. Am ddim? Am ddim. O, mae'n stunning. Let's do Ti'n it. nath hwnna stoppa? Cos oedd hwnna ddim na pan o'n i na. 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 Wel, dyna ni. Guess beth sa ti a Jojo Siwa yn gyffredin, Catrin? Oh, God. Really sick dance moves. Dyw hi heb fod i Aberystwyth chwaith, presumably. Okay, so, hwnna yw sagwy fi i fynd â ni nôl. Before, well, Jojo Siwa walked so that Fletcher could run. In the month ble oedd all merched yma, which o'n i'n meddwl oedd yn lesbian, / o'n nhw wedi... At one point fi'n meddwl, falle identify efo lesbian a neud bach o... bach o shift. Siwrne. Yn sit o'n nhw'n... Ie, bach o siwrne. Jojo Siwa. Diva down. Diva down. A mae'r cynnwys nawr. Mae nhw wedi stopo bod yn coy amdano, that's for sure. Oh, ie. Ond hefyd, beth sy'n confuse o fi yw'r vibe shift llwyr. As in, mae Bronion yn tymlo fel, a fi'n gwybod mae Jojo wedi gweud, neu Joel? Joel. Mae wedi gweud. Mae Jojo a Fletcher. Yeah, Jojo's dad. Ond mae hwnna bron iawn, achos nath o dau gymaint o fanbase, probably ifanc, a dyna oedd introduction nhw i fel queer culture, a fel falle adlywyrchiad o nhw mewn celebrity ever, and mae nawr just i erase of it, like it never happened. Sy'n neud ti dimlo fel, was this like a performance? What's going on? Ond wedyn ydy hwnna neud i fi sŵn o fel bydd fi'n gweud that she was just like cosplaying neu rhywbeth, or putting it on, because that's anheg, actually, i weid hwnna really. Ond fel, why the vibe switch? Yeah. Fi'n meddwl bod pobl wedi definitely like taken note of the vibe switch. Gyda nhw'n dwy. Jojo Siwa is now Joelle, and she's going out with Christopher, by the way, which no one's ever called Chris Hughes Christopher, ond nawr mae fe'n Christopher. And mae'n gweud y bob tro. I feel like whoever's granted her the long-term visa, may in the UK, all the time, revoke the visa. Imagine os maen nhw'n secretly married. Sorry, that's a really trippy. Sorry, oh, Nigel, my croes I bow. Can't always build the wall, you hear it here first. And I'll have that wall right down the 7. Na, I cael Rachel tro gyda. Ond fi'n meddwl bod y shift yma
gyda Jojo, ti kind of gallu gweld cos mae hi di fel eiddfedu, and she's 22. So let's cut the girl some slack. Faint oed Yeah, ti fi'n 23, you know. do you know what I mean? A fel mae frontal lobe ti, fi lli teimlo fe'n coco right now. So fi'n meddwl, like, Cooking on gas. fi dwi'n probably gweud a wneud lot o silly stuff yn y mywyd i, ond ti'n Yeah. ddigon hen kind of i nabod Ti i yn nan. gwbod Ond I dy suppose hun. mae Jojo... Oh, falle, joking ond either. ond ti yn disgwyl eitha ifang, not eitha, as in you don't seem You got 32, youthful glow. t'mo? You give 28. I'm not saying Yeah, I'll visually. take that. Yeah. Got a full of compliments Heather, wouldn't it? Sorry, fi'n tired, Tafel took out. Very big Scorpio energy coming from this direction. Ond gyda Jojo, fi'n teimlo fel mae yna y shift yma fel, okay, this is my chance to have a little rebrand anyway. A bod fel bach mwy eiddfed, I'm with this much older guy. Mae fe'n, oedran fi, mae fe'n 32. Tell you what, bydde fi ddim yn mas gyda 22-year-old. Oh, sorry, Mir. You're out. You're out, love. It's okay. Yeah, I'm sure she's devastated. Ond hefyd, mae Fletcher di cael y rebrand yma I fod in this kind of really tradwife vibe. Cyn, it was quite a bit more of a sexual kind of like, yeah, quite sex-driven, fel siarad am fel fuck o merched a neud all this, and quite explicit. And now it's all very romantic, very like, I'm not being funny, oedd hi'n canu loads o gydaeon am ferched am fel mynd lawr yn stuff. She's not talking about blowies anymore, is she? Yeah, True. It's very like floral, Gentle, soft. submissive. Yeah. Gweld loads o stuff ar fel TikTok yn sôn am bod yn adlewyrchiad o fel y political climate. So fel bod ni'n mynd nôl at kind of Tradwife. Yeah. traditional, conservative, bod fenywod, bod menywod fod yn fwy submissive, yn lle just bod yn hyderus and fel out there. Sy'n scary. So, fe'n cael ei adlewyrchu nôl yn y gerddoriaeth sy'n cael ei creu, a it's not looking good, glabs. Na, It's not looking good. Mae fe'n, fel push yn erbyn, ti'n bod, chi'n gweld, mae dynion ifanc nawr yn teimlo'n really marginalised ei hun, ti'n bod? So maen nhw fel yr Netflix thing, beth oedd enw? Adolescence. But tell me whose fault that isn't. Na, exactly, it never is. Ond, ti'n bod, mae bron fel mae push nawr yn erbyn menywod cryf a fel identity menywod cryf, and it's worrying. Yeah. Fi'n meddwl dyna be mae rai pobl... Fi'n gwybod ni ddim symud ymlaen at Jojo, fi'n cadw mynd yn ôl at Fletcher, because it means a lot to me. Ond fi'n meddwl dyna be mae lot o bobl di kind of... A probably gyda Jojo hefyd, because oedd ganddi fans, just because mae rai pobl, okay, lot o bobl, yn meddwl bod Jojo yn really full on a fel bach cringe a stuff. Oedd a lot o bobl yn really fel obsessed gyda Bod hi. yn full on yn cringy neu ti fel yn multi-millionaire, so fel, wedi gweud na. Love you, Jojo. Joelle, guys, Joelle. Sorry, Joelle Carey. Ond mae fel bod y switch more substantial a ddim just fel, I'm the same, no one's saying I'm the same person as I was before. I'm going to fel, I've changed, I've found myself. I'm like... A kind of alluding That o wasn't beth actually oedd me. hi cyn is not what she wanted to be. I know. Ac oedd e'n, like, ddim yn dda a stuff. Sydd yn dyna pam fi'n deall yr ochr yna o pobl yn pissed off I fod yn dig. Yeah. A fel fi, moyn fel rhoi greisiad y bod fel, allai ddechmygu bod hi wedi cael gymaint o trauma yn tyfu lan ar Dance Moms ar y teli, a bod rhaid iddi fel kind of performo a constantly cael gwbod pwy performance yw hi. na lan, a bod hi ddim wedi cael cyfle I Yeah. explore pwy yw hi. Ond fel hefyd yr un peth a Fletcher, paid troi dy gefn di ar y bobl sydd wedi baco ti, a sydd wedi bod yn gefnogol I ti. Mae'n sy'n teimlo fel, ouch. Ydy Fletcher wedi dweud, ers y backlash, ydy hi wedi dweud unrhyw beth fel, I fod fel, I still support... Because mae yn teimlo'n really fel, please don't hate me, I'm now with a guy. Oh, here's all my merch about guy and blah, 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 and delete all of my gayness. Mae'r gan yn weird. Chi di clywed? Okay, fi di darllen y lyrics. Okay, that's what I have the biggest problem with. It's not a good song. Na. This is not even worth. Dwi ddim yn gan da. Os oedd y gan yma'n dweud fel... Os oedd y gan yma, yn hi'n dod mas ac yn gweud, fi gyda bachgen nawr, ond fel... Fi dal yn, like, the women I loved before still, like, mean something to me, like, mewn ffordd sydd yn neud synwyr, ond mae'r gan yma I gyd fel, I'm with a boy and everyone's going to hate me. It's just giving pick me, it's just like, Yes, calm down. yes, Just it is. fucking hell.
A t'ma bit, nath rhywun, fydd mae ddaion yn fel explain o hwn mewn ffordd eloquent a really cool na, fi'n mynd i draw. Ond na pwy nath oedd Catty ar TikTok. Nath i'n gwneud fideo mor dda, nath just explain o fo mewn ffordd mor eloquent a deallus. Ond i fel, dyma'n union siwt fi'n teimlo am y peth, ond fi'n mynd gwybod siwt mae gweud e. So oedd yn really good. Os gewch chi gyfle, ewch am stalk i gyfrif Instagram Catty. Well, talking of Catty, a mae hwn yn dod yn ei nôl i hoff subject ni fel Scorpios, ar y recordiad diwetha, nes i live DM-io hi ofyn am horoscope. So, beth oedd yr So, fi di cael y DM nôl, guys. Fi heb agor e, so it's a surprise to me fyd. Okay, right, beth y predictions ni? Beth hi'n meddwl bod ni'n really rude, just ddim yn ask me. Yeah, I know. Neu really shit to manage our account ni. Okay, so bear with me. Okay. Oh, okay, so mae Catty yn Leo. I see that. Gweld hwnna, felly gweld hwnna. Ie. Fi'n mynd deall, please esboniwch. Well, ChatGPT, shall I? Okay, mae dad fi a brawd fi'n Leos, a fi ddim yn cael y vibe yma wrthyn nhw. Ond mae'n sort of fel out there, proud, leader of the pack kind of vibes, is be fi'n deall. Okay. Maen nhw'n aml yn cael ei disgrifio yn hyderus, yn hael, ac yn loyal. Ooh, nice. Oh, yeah. Natural inclination towards leadership. Yeah, I'd say so. A mae Amy Taurus, sef hoff signs Scorpio. Mae nhw fel the best match, Scorpio Taurus. Yeah, fi'n mynd mas gyda hoff ffrind o fi'n Taurus. Cool. So there we are, Amy's our gal. We don't know about Catty, ond Amy's our gal. Beth yw Leo a Taurus compatibility, I wonder? Mae'n siŵr bod Catty yn wondro hwn hefyd, so na'n i ffindio mas i ddi. Leo? Oh, I wonder os maen nhw'n mynd i fod yn pride pan wythnos yma. O, falle. O ie, cos oedd hi'n perfformio llynedd. Oedd hi'n perfformio llynedd, oedd hi'n awesome. Oh, okay. Mae'n gallu bod yn challenging iddyn nhw. Oh, okay. Mae gen nhw different personalities ac approaches i bywyd. Ond gyda ymdrech a compromise, gall relationship bod yn bosib. Oh, wow. That's good. That's good to know. Tell you what, nawn ni hala neges nôl like category. Diolch am rannu eich horoscopes gyda chi. Gwybodaeth. Could be fine. Could be alright. Sydd a lot ymdrech. Yeah. Good luck. Forecast is mixed. Yeah. Mae pob look babe yn gallu dod ar dras yn really sarcastic. Fi'n gwybod. I know. It's cunt. Dyna beth yw e. It is, it's giving. Well, achos dyna beth yw e yn y gan off of what we stole it. Oh, Good yeah, luck, true. babe. It's meant Good with a luck, little babe. Hint of... A mae hwnna am ferch oedd hi'n mynd mas gyda sydd nawr gyda bachgen. It all comes back. All comes back. Wow. Ond back to fel Jojo a, Joel a Fletcher yn gyflym, neu Carrie yn gyflym. Carrie, please. Beth mo weles i rhywun arall o social media yn gweud? Fi yn poeni bod e'n mynd i hefyd ffid o mewn lwg da'r whole conservative rise and shift yn y byd. Bod e'n mynd i fel just discredit o lesbians yn gyffredinol a bod pobl just mynd i... Mae'n profi'r bobl sy'n gweud fel, oh, you know, they just haven't found the right man yet. Kind of thing. Mae'n profi... A fi wedi gweld pobl yn comment on that. Exactly. Mae'n mor gymryd, achos mae hwnna'n pwynt valid, ond mae pwynt valid hefyd o ran bwyd o biphobia, achos mae hynaniaeth nhw o ran lico bechgyn hefyd yn valid. So, mae mor gymryd. Fi'n meddwl bod ni just yn gallu byw ar patriarchy, really. Oh, yeah. Because just... Basically, men are to blame. Men, yeah. Gawydd chi rhywbeth nath ddigwydd nos Sadwrn ar ôl tafel, and problematic probably, because I shouldn't have loved it, but I did. Athyn ni i Temple Bar yng Nghaerdydd. Oh, dys i'n o'n neithiwr. Oedd nhw'n chwarae y tunes, yma o hyd, yr anthem, Hey Mr Earth. What? I know, With a party back playlist. to back. Live singer? Na. Oh. Over the radio. Fi'n meddwl achos nes i literally weid wrthyn nhw, oh yeah, we've just come from Tafwyl. I know what these people are going to learn. Welsh playlist ar Spotify. What do you know what? O'n i'n bach fel, pan nath nhw gyhoeddi bod Temple Bond, o'n i fel, hwnna'n ridiculous. Ond actually, proper vibe, oedd yn really good fun. Oh, good. Yeah, just fel rhywun ar guitar and canny, like, all the songs you want to hear, like Natasha Bedingfield unwritten, like pawb yn canu. It was genuinely a vibe. Oedd yn really, really good. Ond anyway, o'n i fan gyda bunch of ffrindiau a Rach, we bob trying to do girlfriend fi. Yeah, we know you have a girlfriend. Guys, come on, cut me some slaggers, taking a while. Probably then though, come on. Anyway, Rach yn sefyll drws nesau fi. I would think, bydde unrhyw un
definitely bydd y merch hoiw yn edrych yn mynd, maen nhw'n probably gyda'i gilydd. Ond anyway, o'n i'n sefyll fyna, and then mae this little fella, lovely looking little fella. Yeah, he was quite a little fella. Oedd e'n little fella, quite, like, good looking. Yeah. Yn dod lan at Rach, fi'n sef, like, right just nesaf i. Dod lan at Rach, a dechrau fel full on, laying on, like, yeah, proper flirt gyda hi, laying on thick. Yeah. Well, dweud hi, you're really pretty, da. A wedyn, o'n i fel, loving it. Absolutely loving it. O'n i fel, But dim great. Dim unwaith o'i dweud, it's like, dim unwaith yn step o mewn, just letting it happen. Na, o'n i fel, sy'n gwneud fel, Rach, o'n i'n o'n i fel, o'n i fel, oh yeah, Rachel. Oh, so she didn't like let it go on. And he felt, let it go. And then Rachel, yeah, sorry, this is like, I didn't even think she said sorry. She went, this is my girlfriend. I had another felt, yeah, haha, just them and credu. Oh my god, stop. I know. The audacity. The audacity, but also I did find that even more hilarious. Funny. Yeah. Yeah. Oedd e fel, no, you just saying that to fob me off. Oedd e fel, no, really. And then o'n i fel, yeah, sorry mate, got in there. Mae hi'n lesbian by the way, she's not even slightly, yeah. Oedd e fel, yeah, sorry mate, got in there first. And I thought, yeah, only just. And he fel, not really, only 12 months. Oh, no. Do you know what? He shook my hand. Fair play. Oh, they're valid. Yeah, fair. Fair play. Congratulations, she's beautiful. I used to wait, thank you. And he fel, yeah, I know. Oh, Jesus It was just more funny, and I loved it. Best part I of loved it. it. Yeah. Fantastic. Yeah. Falle na i fynd i tapo bar efo Sam, just gweld sy'n gallu cael yr un Yeah, just really treatment. straight bars, like just well, listen to Love that for us. Yeah. Mirain, wyt ti on the lookout? Neu, lle wyt ti yn dyfywyd o ran? Fi just ddim yn deito, really. Na. Fi'n teimlo fel, ti'n meddwl fel, oh my god, os na fel chip ar goll yn brain fi? Na, just dim. Right, so o'n i... Mae'n llai chip Catrin off. So, bach yn context, right? So, is i watcha Tsunami cyn tafel, a dy fi housemate fi. For a second, sorry, I thought you... A tsunami, I was like, my brain was like working overtime fel, wait. A band. A band Tsunami. Yn y clwb. Sold out. Oedd e'n lovely. Oedd e'n fantastic. So, o'n i newydd wneud hyn o'n fyw o tafel. O'n i'n gael great time, o'n i on a bit of a high. Yeah. A dyma pwy fi'n gweld, Boneside Roads, Catrin Herbert, yn ôl, yay! And the only one that's the support. Yeah, o'n i'n joio'n ar y Sam fel y ffrindiau ni o'n i'n gwybod oedd mynd i fod. Yeah. Well, o'n mynd i gyrraedd yna at some point. So, o'n i'n fel, Mer. Yeah, fab, right. Ewn ni all drink, lovely. Wedyn mae ffrind gorau fi'n cyrraedd, housemate fi, Mel. Mel Owen, icon. We love Mel Owen. We love Mel Owen. O fel, mae Mel, at this point, hefyd cael couple of drinks. A mae Catrin yn sôn fel, mae Mirain mynd i ddod ar podcast ni, first guest ar Poblwch Babe. A dyma Mel yn divulge pob tamed lleia o fel love life fi i Catrin. Bear in mind mae fi a Catrin yn work colleagues. So, fi'n cael mewn broffesiynol. Fi fel... Ni yn. Ond fel... Catrin yn nabod fi lot yn y well ar ôl gwylio Tsunami. Rilian. Ond peth yw, fi'n teimlo fel... Yeah, ni'n gweithio gyda'n gilydd, ond hefyd ni'n gwybod, like, socially, gweld yn gyda'n mas whatever, and then you, like, breadcrumb me. Ti'n rhoi fel, that's the worst. Unrhyw news i fi, a ti fel, breadcrumb. Well, like, the tiniest little bit, just like... Just i gadw ti fel on a hook. Yeah. A wedyn, fi'n ffeindio mas gan Mel, Dark there was an horse. awful lot of news to divulge, and my oedd hi just ddim eisiau divulge baby. Wow, it's an exclusive ar y pot. Mae Mel just yn briliant am fel wneud stories mas o ddigwyddiad a fel mae'n gwybod sio i gael the good plot mas. Ond fi just fel, well, it just happened, didn't it? Yeah, that's what it is. yeah, Fi'n falle re-factual, but then he's great newsreader fi Mel, because well, this is what happened. Yeah, A wedyn, mae Mel as a stand-up comedian and comedy writer. Extra bits, like beth ddigwydd fel. So fi ddim mynd i boddo gofyn DM updates dim, fi jyst mynd i syth am Mel. Yeah. Okay, so ti'n ddim yn edrych ond ddim yn edrych.
fi'n teimlo fel, nathoch chi beth astudio Cymraeg Tygau? I don't know os oedd e ar y syllabus pan ych chi yn yr ysgol, you know, back in the old days. 30 years ago. Ond oedd na gerdd yr enw Y Ferch Wrth y Bar. So, yn pen fi, ers fi wedi bod yn teenager, fi fel dyma siwm a ffind o cariad pan fi'n symud i'n Nghaerdydd, fi wedi fod yn clymu ffordd bach, a fi wedi fel, fydd y DJ yn chwarae, a fi'n mynd i weld the love of my life o flaen fi yn estyn stôl, stim stools yn clwb, ond fel, a wedyn, I was going to fall in love there, and that hasn't happened. Eto, a mae'n wastad amser. Okay. Fel, i moyn cwrdd a the love of my life yn Smokers Club neu rhywbeth. Oh, na, dim yn Smokers Club. At least in photo booth. Team in a photo booth? Yeah, so I see it now, right? Team in mewn i'r photo booth, just i fel, get some new headshots. Mae'n dod lan i agent fi. Hiya, dyma headshots newydd fi. Ond wedyn mae Mel stunning yn cerdded mewn, ac yn mynd, oh, sorry, I was just about to get my headshots taken. A ti fel, oh, me too. A wedyn mae hi'n mynd mewn i'r booth, a wedyn chi'n cael lluniau chi'ch dau. A mae llun yna wedyn cael ei dangos yn priodas ni, a dyna beth ni'n dangos plant ni. Oh my god, mae angen i fi actually dechrau mynd mas clwb i ffordd bach ar y weekends. Yeah, this is what I'm doing wrong. Clwb nawr, ond just ffindio hi yn y photo booth trwy'r nos. Merain, ti eisiau drink? Na, fi'n fine. Unless you're doing table service to the photo booth. 1,000 headshots. Fi'n git o brychan, just nag ar y curtain fel, Mer, ti di bod mewn 3 days, fuck off. Ti'n gofio gadael. OK, as a plan B hwnna, mae Pride Cymru pan wythnos yma. Mae hwnna'n teething with lesbians, surely. So, beth yw fel chat-up lines fi? Beth yw'r in? Ti methu cael chat-up lines, ti angen just bod yn ti. Oh, don't take her advice. They're going to be very cheesy, but I'm ready for them. Yeah, but hi'n ei chat-up line a wink, she'd wink. But you would. But it clearly was, she's in a tell. You hate it so much. I hate it so. Fi'n teimlo bach yn sal. Na, go on. I'm fine. Mae'n clearly'n gweithio. Yeah, go on then. Rho chat-up line i mynd. I wouldn't recommend it. Okay, fi'n gael notes app fi na. Just to clarify, fi ddim yn mynd lan a merched yma a winco. Bet you do. Well, as in, like, only ddim erioed yn. Fi definitely ddim nawr. Well, na, ond o'n i just fel, am ages, byth yn mynd lan a merched. And then I just decided... I don't know, I just became bold. And o'n i fel... Right, become bold. Bold. Yeah, don't wink. Not bold, not bold. Okay, let's make a list. So, yeah, become bold. Don't wink. Don't wink. Don't wink. Yeah, essential. Nah, Catrin, nah. Don't wink. Don't tell them you're a Scorpio. Okay, don't just avoid. Os maen nhw'n dweud be yw horoscope ti, fi ddim yn siŵr. A wedyn, os mae hi'n dechrau gofyn am birth charts, you want to avoid them anyway. Okay, you don't want that person. I want that person. Okay. You're all about that person. Okay. Well, beth o'n i'n... So ti actually ddim byth di fel... Fi'n ffeindio pawb ar hyn. Okay. O'n i'n hoffi fel... siarad gyda pobl in real life. O'n i obviously ar abs. O'n i ar pob ab. Mae'r abs, honestly, mae pobl just yn ghost o ti ar ôl ti ma bach, ti'n message o ti fel, hey, a ti fel, oh my god, this is going great. Wedyn o'n yn ddiflannu. A mae hwnna'n annoying. Hwnna'n annoying. All that wasted effort. Chat fi just yn shit, it might be. Nah, don't believe that. Chat nhw'n shit os mae nhw'n yr un sy'n gadael y chat. Oh yeah, na hwnna wir. You're so right. So right. Fi hefyd yn meddwl fel, weithiau, dyw humor ddim yn... It doesn't translate. Yeah. Na. Be am tip arall? Compliment nhw ar y carabiners, os mae gyda nhw un. Mae compliment yn really compliment good in. Good in, yeah. Ond wedyn, ti angen neud yn siŵr bod e'n fel... Ddim just girls. Oh my god. Yeah, like I love your dress. Right, achos dyma beth fi'n struglo gyda, achos gymaint o amser lle mae merched yn clubs a stuff yn just fel, oh my god, hi, oh my god, you're so pretty, you're so cute. A ti'n fel, siwt fi'n gwahaniaethu, achos fi ddim moyn iddyn nhw fod fel, oh my god, what you doing? Pan fi wedyn ni yn treial trying it on. You're gonna tell me I'm wrong, ond fi'n meddwl bod gen i'r ateb cywir ar gyfer hwn. Okay. I'm listening. Here we go. Ti'n mynd i fod fel, oh my god, that's worse than a wink. Fi ddim yn meddwl bod e. So, os ti'n mynd, oh my god, I love your shirt. That's girls. That's girls being girls supporting women. Yeah. Ambiguous. Os ti'n mynd, oh my god, that shirt looks really good on you. Yeah. So ti'n gofod compliment o hi in the club. Okay, yeah. So ti'n mynd like, so compliment. That looks really good on you. Yeah. Rather than like, yeah. I like your shoes. Yeah. Okay. Like, okay.
Yeah. That's a good one, actually, I approve. And then, once you've got a little in, this didn't always work. Neu just bod fel, your one line to find out pob tro. Oh, did you go to Pride? Hyd yn oed os loads of pobl straight in Pride. Oh, Loads of pobl straight in Pride. Can't be doing that. Can we not just have Pride? Carry on. Croeso bawb. Na, achos I nath teulu fi suppose. ddod llynedd and it was lovely. Oh, yeah, na fair. Yeah. Yeah, fi yn mynd lan I mam ti. Is he Like, right? Get out. Kick my mas. Well, then, me have just meant, hey, I just think you seem really cool and like, I think you're really fit. I'm going to get a drink at the bar. Do you want one? Okay, cool. So it's just yn Just go fater in o that just way. fel... And like mynd mewn. 90% of the time, they'd be like, oh, that's really nice. This is my boyfriend. Yeah. I swear to God. Because I loved a bisexual. Yeah. Loved. Ond fi'n teimlo Annoying. Dyna beth yw type fi, apparently, hefyd. Ond pa It's- hang class on. ydych chi'n Na, mynd i? well, fi'n gwybod on Kings. paper, sorry, I know. tangent. On paper, type fi, footballer, mask, ond historically... really? Short back yeah. and sides. Yeah, and that Yeah. historically, the girly pops with a That's boyfriend fair. on the side. Oh my God, mix and match. Yeah, Spice of life. Good spice for of you. life variety. Innit? Wow. Anyway. I'm going to make you a funny story, sorry. I reckon you've probably got time for like one more funny story. Oh, sorry. No, Really going on. We're done. Ni moyn e. We might have to do a part 2. Post-Pride. Yeah. Oh, that un tro, lle oedd fel, fi this girly pops, having a great time, and a good time, a wedyn i fel, ar ôl ni, oedd e fel 5 o'clock y bore, oedd hi fel, oh my God, what am I going to tell my boyfriend? Achos y boyfriend ti'n ffonio hi. And I was like, oedd hi genuinely news of people, therapist, ond hi fel, Faye, whatever your name is, it's not me problem, you should have thought of that about an hour ago. If anyone goes Faye. Am I going to tell you? Did a bit, yeah. Oh, need to name drop her so much on a podcast. I was Quite wild. I'm badly. felt something comment and he just felt, babes, you sort this out between you and him. Like, this isn't a me problem. Don't bring this man to my door and act like your couple's relationship Oh, mae advice. hwnna'n, yeah, big It's red not- flag. Not on. I didn't. Have you already cheated on her? Duh. It's also not me problem. Na, dy ddim. Na, Dy it's not your literally problem. ddim, Ond wedyn nath i adael pwrs fi yn TV, a dyma'r ferch oedd Mel yn sôn am. Lle oedd rhaid i Mel, I didn't want to do it. So oedd rhaid i Mel, o'n i'n siŵr os oedd hi'n byw gyda'r boi mas, o'n i'n fel, fi ddim moyn troi Okay, nawr fi'n gwybod pam oedd Mel go and drop it off. So o'n i fel, Mirain, grow up, go and drop it off. Yeah, I could not, because o'n i fel, am I going to get battered by some random cunt? Ti'n fel, fel... Oh my God. Neu, falle, although you could have gone over a bod fel extra fel, oh, yeah, we're just besties. Because the man would never. Bysa fe byth yn gwybod bod ti'n rhywun. Nah, that's true. That's very true. Do it for also the drama, really. Lord knows you'd want to join in, and that is Oh, the yeah, pits. probably. Yeah. Unless you're into that, and then obviously you do you. Yeah. Ond By os bit. ti actually ddim eisiau fe, It's the pits. it's the pits. And on that note... On that note, Pride hapus i chi. Pride Nawn ni hapus. weld chi mewn pythefnos, post-Pride. Yeah. Pwy a oed beth bydd gen i dweud wrth chi? Nawn ni trio cael update gan Mirain, maybe even like a voice note. Oh my God, Yeah. yeah. Okay, gawn ni Trio weld os mae'n massive bwynt llwyddiannus. Yeah. Co'n fi'n vlog o fe? Oh, God! 100%. 100%. Okay, fantastic, deal. Stunning. Deal. Diolch huge am ymuno ni. Diolch, Mel. An absolute pleasure. Diolch am y croeso. Yeah. Diolch yn fawr. A gobeithio, wel, na i weld ti fori, ond gobeithio weld ti nôl ar y soffa yma. Cyfo hyd. Cyfo hyd. Lush. Fawr. Ta-da!